tawa-tawa parisola buleni ane ngoyong di Bali. Cara kasuse ane di jalan kayu aye seminyak kude. Ada bule nage ngajakin pegawai salon main trisom. Maretolake jek misi ngamuk laut nyagurin pegawai salone. Kejadiannya ento persis di muka spa kokonat ane gelahange ketut Darmini dugas Minggu 28 Maret 2021 sawetara jam 2 sanje. Darmini nyeritang awalnya ada karyawan villa ane kau ke terapis spa. Ngorang ada anak loh dot mepijet di tengah villane ani jaraknya mepakan ajak kantor spane. Darmini lantas nunden karyawani ani madan Mini alias Inul ke tengah villane lakar mijet kerana lakar bange upah 100 tali. Tahu-tahu di subane neket di villane jek mekesiap Inul. Ia ninggalin bule aja kedemenane anak lokal. Bule ene ento sube atenge melalung. Yen demenane bulene sube ngeling sambilange melalung. Sing nawang lek maretawange Inul teke, bulene ento misi nunden Inul muka baju. Buen sadah ngajakin Inul lakar main trisom ajak demenane ane sedang ngeling ento. Jelas Inul singnya. Ulian takut Inul langsung mecucun jaler mecuwet ke kantor spane. Padahal bulene sube kau ngajakin Inul. Ben misi bulene ento ngomong kasar-kasar ke Inul ban singnya amen kenehne. Pas sedang uyute bulene aja ke Inul, tekelah Darmini. Ditu lantas Darmini ngilonin karyawane Inul. Sampai bulene aja ke Darmini mejaljal. Ulian sengitan, bulene laut menganiaya Darmini. Kejadiannya entu lantas rekame di handphone. Disubane menganiaya Darmini, bule ane konen tawange identitasne ento lantas mecelep ke villane. Buin manene pas hari Senin 29 Maret 2021 ulian sing trime aniayane Darmini ngajak nyamane langsung ke Polsek Kute melapor. Disubane polisi ini nerima laporan langsung ngalih bulene ento ke villa. Cuman pas alihe sing ada di pilane. Karyawan villane masih tusing nawang kije kaden pelaibne. Kapolsek Kute AKP Agung Ayu Udayani Adi ngaku konden nerima data laporane ento. Ia ngaku lakar ngecek kasuse ane alamine teken Darmini. Tim Bali Express ngelaporang.